Trubor nakaslem jong unongsan hima. UEM katanat Trade and Taxation uba Winning Garland Sungo ringkat Kipulit Enforcement ke Giant Hills Autonomous District Council JHADC minta kasni kilahir khandra trading but labor license yaki dukan but nongtre barjala kibala bo dukan but one trebala hammi mintadu West Giant Hills District uba Winning G Sungo ulayat ho bahagani kasni kilayo mankhandra bontali ki dukan barjala but hagani ka jinkhandra lalap badon ki babyang yaki kot kisla badon ru ki bamshim nala banpin i yaki kot kisla ki babyang ula ongru bagani ka jinkhandra kan umkut tang hammi mintadu henry in khandra lot ya baro ki dukan barjala but nongtre barjala ki badon ha West Giant Hills but East Giant Hills ulayat ho bahagani ka jinkhandra lalap arpotali ki dukan ki bamdon ya ki trading license kat ba lai phawai ngut ki barjala kimdon ya ki service license Hejing ito negasngi wa nagaliang yung department ng trading by non-tribals wa dia gajing panbajong kam department nga ko in charge yung trading by non-tribals department of councils the instruct yung officers at the staff yung wa nag-report sa kupor upad yung detect iya ginigi illegal non-tribals wa le yung ginigi trade yung pihak at section yung council dan ni gisngi em gajing panbay lang nakat gajing sa thot jumot lang wo he chnong yang chnong mi tu au ikre lang wa kamnu detect yang ginigi bukan yang ginong kre Koman kinon tribal apo ke cunang mi nga kam teh ni por nga sa e gejung kuble ko kampang yo he cunang kinong pala yang cunang hi wa e gi gejing kre lang go office wa adien gejing cham yang nga da khot ga office ajing to kan gi issue gejing wan bu hai cunang yang kinon tribal kam tam gole business claim ko slago biang tane gis kinda sedang ni kre kam ya ga decision go da chimi agala something dalam baga cunang mi tru wa cunang da mlangun we ini wa dia lam wi da liya wi ya gubun gidukan gua ini non tribal mem gi dokumen bo biang nado ka trading license ini non tribal employees service license dengan ngaja wa kani ka jing sedang yang iwa ulai cekmat ya kani ka kendrai ya kani ki non tribal ko sa klaim gitu slago biang klaim license ulai ko cekmat maka kajing kre lang yang cunang go per nei da sedang ini cunang mi mentudu but lagi sini ke dawan kiwi cunang ma po juai apo istentia ber kiwi cunang go pero po uput usam yang karsel daulai cekmat go pani kecing krek lang bat uye le utek lekam ya kecing wan wahai cunang bat kecing kamai bi anyong ni guru go wan nabar yang jela yang iklem ko kisla go biang dekar kam teh kan por ini gesni das dangi upre ini kam ngala ko yang charge ngada pelat yo ko por negesngi ha gua UM le man le kam jing emensian yo officer bagi enforcement yo ana mo ye ulai chakmat dekat kecing kre lang di bor chunang ketero ni kecing yo negesngi trading license dan negi service license dari cham mi kan niwa das nyawi kecing kelam ni iwa ngelem sarkar India pengkrek kam go yo gini ka citizenship amendment acts agwa Ibru go nabar suspek ikan tam iget centes yo le sa ginong banglawan di sini dengan aya discuss go chnong wong wa mi ka mechanism go biang ote lekam ye gini jengwan yang ibru go nabar tam nabari tetap krek kam ye gini ga si kakam ga yo ya ga notification ng liang ga central government wong wa ga chidil area to exemption ye gini ga si ada ye jeng sket hi kasip chadil hi go ke provision go wa ye yu ukte lekam ya gijengwan yang dibru ke nabar kam tam ya anyang central government dengan jeng yo ngawa kini ga anyang iga katkam ga paraten yang kasip chadil go ebor yo chunai ya kini ga janjil autonomous trading by non tribal acts and rules kini dan higa mechanism go ye ladage wo he chunang rangkat council ukre langi om am thau yu gini gibru go wan nabar ladagi hu chunang check ki jajar ki chunang om yu thau chong thau sa gi klem kot isla go biang rangkat wo i staff officers yang council yang ini department wa kani le ngas nyaw man go wi nang kam ba kam ni ko por go ba
Kecuali ke central government mau kam go yang ini aing si wa i council la dong di wo exemption le andre imbiam mi mekanisme ni ha TPI kam ga anyang i dari tengko yang state yang central yang i council yap wa ni daw kejengam yang gani ga aing ga lembaga perhatian yang ga sekedul catering non tribal aku ye check ya kejengwan senki yang gibru guna bar rangkat wa ga instruction nya ki he chnong wo check ya dari chnong kata ya rap ko isi bonu telakam record MI kata sehimpu ya kunai film hampu apa record mah iya po office MI record kami một điều phi cái hệ channel là này cái channel ấy cái lang cái dus council open register cái bardella cái untuk itu nang sen dukan cái một cái lang cái ini exercise đang live mat ini dekat jingko dekat liang office cái hệ channel của tharo kan tam gini commercial area mah dah gini gisngi ko tiap yo ina po ni hela petip ki wa yang gini non tribal kontena ya ketel action de chimi badali khangi rekate nang yang ya ke jingkin ni ge chnong nalor wa ikam sta sung ida la ta chang dicek dukan le ne ki thau pher dai pani le ge report ni ge chnong ya ke ni hapok ni ge report trial ni ge chnong na poi gi chi ge bo da bai jajar gi chnong ge action wa am chami ginu gnu ko wa lai wa le kam claim ko sa go yang em ni rules ka an ma jadi la termos sistek tering non travel rules 2016 aku la da munu non tribal le kam business claim ko sa go yang ihab do penstom penalize yo kat kam rules aku ipus itu fine kat kam ge periods ko wal kre claim ko sa go